čestitam vam dan mladosti i pri tome vam se zahvaljujem na svima nosiocima štafete koji nose poruku na svih naših naroda, nama koji odgovaramo za sudbinu ove zemlje. Omladina Jugoslavije je ponos naših naroda. Od samog svršetka rata, kao i u ratu, pa do danas omladina je dala mnogo napora, mnogo truda da bi se naša zemlja izvukla iz one zaostalosti, i ne samo zaostalosti, nego i razrušenosti kakva je bila, koja je nam okupator nanio. Obećajem ovdje da ćemo mi, koji smo odgovorni za sadašnje zbivanja, dok smo god u mogućnosti učiniti sve što nas narod želi, a to jeste da oporuke u kojima ima mnogo pozitivnih stvari koje trebamo izvršavati. Mi ćemo se držati da budu reči pretvorene u djela, a ne da mi samo reči izdržavamo, a djela zaostaju. Sretan je narod koji ima tako omladinu.